ta'ala rizquna dalle pole ri Puang Allah ta'ala tapi che deni sompo Puang Allah ta'ala fikko gi carana na lekki dalle mak baraka makuras itu to mat tarawih ustaz magi waktu sampakengi pinak kinalik dalle Puang Allah ta'ala pinarepeki wih kasih naga baewe de panapura ya kasanna yoje na loni monrangi na watu tarawih toy o limana ni sida pegalutta koni me galunga matarawe nyamu pa ya sini nanto malabiki pure kuruntu antara Makkah dan Madinah tama watu sampaja ako wirinno to na tawe mak berejama si bawa lurenna luar biasanya neki pusirimo piro idi syukur mina sama cewek kemana masih gie wirin notona apa otona tawe woyak jenni kemeto isena si bawa perkakas salat nape ni ape na tarini sejadah na jenni ni wena kecergenge mak berjama ni ko wirin notona nikmat betul. Jadi saya ulangi aja lalu negara-negara jama-jamang nadik ni kasiwiang Puang Allah Ta'ala mana deki kama berjama nangi waktu pangaliwi astagfirullah sentral sengkawasan mulai Ramadan sampai 20 Ramadan luar biasa penuh masih gie malah komen ni keluar nata aja ngasara magi makura pangali tapi menjelang lebaran si sele mani mendre terlambat si Gustas magi kelanggan nangi cemet dek oli langgan atta menre onke mi alo to menre asa kede ni bati-bati lete ami menuru idi tapi menuru Puang Allah Ta'ala tegere pengali solare iya nata jengi menuru Puang Allah Ta'ala menuru idi mede tapi menuru Puang Allah Ta'ala sini nata malabiki kemudian setelah itu nareko engkana dalle nawereki Puang Allah Ta'ala yakin kangi detu nasininna idi mana punna engka totu kasi akke tawanna tau de na baliki makkareso ye naroki asa sekke makka de gurutta nigi to mappallo-palloung na runtu ni dalle na nade na pasu sekkena pada pakka jayang kewe lolonga bale nanre malotto balena tannale bukunna tannale sessina tannale paruna makkutu batena mandre gagana de gaga lunra na sinin atau malabikin kehadir inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapallo iena romelo kimana uswatun hasanah. Terakhir sinin atau malabikin kehadir tataru mega salawatta ya ganasa nabita yang pantas menemani saya di sorga adalah orang yang banyak salawatnya taru mega salawatta seluruh waktu-waktu kosong salawaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ko cesikit dari Sayyidina Muhammad aja nah Allahumma salli ala Muhammad loki malampe-lampe ini bawa mega rupana salawa mega totu patulunna nabita sallallahu alaihi wasallam malah menurut riwayat 10 bawa salawat dari soe 10 to bawa salawat dari wenyewe dek na kurang dek tota pala biwi apa malaika melo tuluki riwatu farie. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israel, dan yang keempat adalah malaikat Israfil. 10 bawang apalagi kepala biwi. Aga na patulun na malaikat Israfil narekomelo ni madang angka nilo mangolwaki ke Puang Allah Ta'ala meluat dampeng ki tak dampeng ngi tak dampeng ngi ko maka de Puang Allah Ta'ala magi mani manganruan-ruangi ru na sayena ro tau tungkat asa tungkat wenni ti masalawa iko nabinna
Malaika Israel yaitu sirna tulungaki na rekomelo ni siya lepesang tubuh halus si buah tubuh kasara pelan-pelan dia mencabu apa emetor tugasna nalomoya malah napitaiki onro pal birengeri lele kuburu na inapa na pasaran nyawata si bawa tubutta. Malaikat Mikail itu sirupat tulunna di padang masar de nagagawat di matulus sangadinna po ng Allah Ta'ala manibawang yerawat tewe makoto paroto ang kewe mati anak na becu de panabalig mungkin ada di antara kita dia diusahakan elok na to po ng Allah Ta'ala mati anak na de nabalig yalek ko Nabi Ibrahim alaihissalam dipelihara di langit yang ketujuh. Komate ni kamat ni matul lino angka nito kepada masar maka dari Nabi Ibrahim anak-anakku pada sapa ni tomatoat tak lo ni tulungi masisa ni tomatoat tak makukwewe pada joka ni lapungan anak malah ciri-ciri ulaweng na lo malah uway ke talaga kausar na sapa ni tomatoan na ma tega ki emma se diewe tomatoa pasti ni sesuara anak-anak. Ko anak tari tapa moto tapi ko anak bali bola anak tari dia itu noto apa suaranya anaknya iya na makmuna lari lah pungan anak maga ke mak masih saka anak masih saka madekka kak malupu kak mapella kak anak maka dan ila pungan anak tega ni bapakku nasa bapak emak ko toro bapak tega ki bapak gora ni la pungambo iya na bapakmu na lari lo mali bapak anak gor sila po nga anak jamo salaika anak nasa dekko salaiki lo si mali bapak anak napasirepe ni si bawa makna nakadaw ni modani ka ma modani ka bapak lapot tomatoma kada to modani ka masisa ka na nala ni wayna tenun ni bapak enun ni ma saudak ka ni lapot tomatoa tapi di na sinin na tawi makkumanan kamma to si melok musahay le si lompuna na di na balik di na wat dito maga ni dega na anak angka ni malaika Mikail tega nito ti masalawai tega nito ti masalawai tega ni iya siya salawat tak 10 resuewe wani wi 10 to den nang katalai den nang kakwalay mapamula wisanna Enon penon de na narasakan da kayo na niya lupuwe sampai masuk ke dalam surga. Gato si malaikat Jibril ang kay riempan na letingi surat. He sinin na ahli salawai lumanak kimayEndre ni kipani na malaikat Jibril de na toleti real letingi surat naluturan ni mutama di lalan na surga pamasi na pong Allah Ta'ala yan na rupas sa bareng sa isan na andri gurutta terutama yang kura mak guru yang gurutta almarhum kehajong Mama Asad nalameto ni si di senu-senura yero na rekomelo ipasilenar sampajangi pada masalawa yolo tapi idi anak mondrewe masalah amato tapi canya tahu kasih na canya kasih melo na tulu Jibril tahu jadi idi masalah wirwana tapi kasih ye makanja ko idi masalah idi mengaji ko pada toni samat tahun nange imam besar na penrang aja na kasih ipake ye na rumah ngaji yan na rumah salawa na pabang kita rela membayar 15 juta per bulan magi tahu masalawa ni kemana Pak Bir jamaah marilah kita salawatan sabalun asan alhamdulillah nikmat betul jadi tetaruh minggu salawatan kasi di riwayat sebagai penuntut sini atau melebihkan ke hadir se di kalolo si bawe tomatoan na bapak na lopas silener pa kasiya haji ko tanah Mekah ripat tengan na lalenge mati bapak na tongko-tongko ni pakai ihram na
nalo sampai pa kamponge untuk balingi mursu itu matuan. Mak depungan ni pa kamponge melo ni mursui naukai pa tongko na bapakna magi na baroba ulun na bapakna matap himar pada nyerang. Allah lo yase pada nyerangi, Allah lo yawa de toma yemi. Wih kasih tas sempa arona masiri masih letoi. Ya, sampai mak darari meluat damper pun Allah Taala, meluat dampengi tomatuan. Antara sadar dan tidak dalam sikirnya engkau orowani luar biasa kesinah lalu materu sapu-sapui ulunna bapakna napa medde purane ro naukai pasampona bapakna berubah ni lesu ni pemeng malah lebih geretapi bapakna ibandingi tempona malolo timakutana ni kelalan natinna ni gayero orwane sapulunna bapakku aga to kasi dosana bapakku na baroba ulunna matapa himar angka nasak dan angka linga maka daya itu titewe Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad memberikan syafaat nasabah yaitu bapak tak luar biasa egana salawatna salawatna disekengi wirid-wiridna kecuali wirid-wirid tertentu. Agasa wirid tertentu subhanallah ketelu puluh telu aja to si purana bersala salawa materu-teru mila do salawat tomi angka ya wirid tertentu di sala-sala itu salawat terus naya to mega salawatna runti patulur nabita iya aku tana si aga pale salana ro kasi bapakku na sayero bapak tak carana masapat dali de na sesuai agamana po Allah Taala aga carana mapim mana di riba iya na roh hukumanna tapi marepe ko nabita ipite hukumanna kolino barakatna salawatna dihapuskan segala dosanya jadi yon lapungan anak ti masalawa manimat terutama tanah Mekah dena na talbiyah matawa apa masalawa sih masai masalawa sih si runtu to pandri tabato na tanah Mekah ipodang ya pulang katupak dongan na tawa po ena angka pak dongan na saiye menang kasalawa midi aga nasang kuis sekua pala pak dongan na tawa po saingi tapi kuita ni butin na salawae aga butin na caritangan ni male roto pandri tanah tanah Mekah salawato mani na disekengi kehidupanna. Jadi sini nato melebihkan kehadir di samping kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah sebagai uswatun hasanah loki me tata rotoi me salawata nasaba pake-pake na tupuang Allah Taala yaitu nasuranki makoni ro kira-kira kuramping ki hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.